Philippi bi a Wolo le he Sane. Philippi bi a Wolo le bafo Paulo ji moni ma emaje ekrenkren asafo ne atoshishin ya brochi ya Roma shipon le gbene ni achole Makedonia no le beni egma Wolo ne eyemo ni no nigba ena ne ha etua nwemi nkra ajiake me komeni ke Kristo shielo eji amele eteshishin le Paulo ni asan amale chon le hu mi nchon amale chon mo ye Philippa asafo le mi shi enefe sele akeni Paulo hio Kristo no eyo dugba nhewole ewolo le yito kemi she son noti tre hewoni egma Wolo le jiake ekaya Philippa Kristo fo la shiake beni ni bi amen ya wahale ye hiamo bianle amemajele ke ni baba o bofo Paulo chon Wolo ne no ekewa meka che ni bi sroto emingbale ka mefe amenamom ebi amehu ni ameba ameheshi tamo Yesu feno ni ame angbegbe ni ahia ha nkomeshin le ke hewo 3D afi amehino ekaya ameake ameke Yesu efe kome ya amewala shinlemi ni ene ejinyumo dromo keni ni amena kechon hemo ke yelino shimonje ye Yuda fuela mlale bejiano to ano ni ameyo hewoni emamishe keto enjole ni mefe ni ke Yesu fie kome ke hionshinle na le no aduacho ni be poten ni Paulo manomi ye Wolo le mi le no me bane mishe ke heni ahio he ayo ekome femo ke hia miamo ye Kristo fu ahemo ke eli ke jemba mi asan Wolo le Jesu mo ple ni bafo Paulo yo ha asafo ni yo Philippi le kpofan Wolo emenjira mo ibane mi mbote mo ye kenkren icho kenkren kuku ka ata kuku ni jinyuma ka ekomie no se ni bi ni ko Paulo hikrede no kenkren icho kuku ni jinyuma ka enyo ka ata kuku ni jinyuma enyo ka ekpa no wala ye Kristo mi no kenkren icho kuku ni jinyuma enyo ka ekpa o ka ata icho enyo kuku ni jinyuma ka ekpa anyo no Timoteo ke Epafrodito he bejano to no icho enyo kuku ni jinyuma ke nehu ke ata kuku ni jinyuma eteno kokobo ye henyelo eke oshran ahe no icho ete kenkren kuku ke ata icho ejwe kuku ni jinehu eno Paulo ke na nemeni yo Philippa ele no icho ejwe kuku ni jinyuma ke ata kuku ni jinyuma enyono na mu icho ejwe kuku ni jinyuma enyo ka ekome ka ata nyuma enyo ka eteno agbene ya ha wobua Paulo Wolo ni egma ya ha Philippi biye tue kenkre icho ngamo Paulo ke Timoteo Yesu Kristo chujinle ngma ya ha me kronkron ni yo Yesu Kristo mi ye Philippi ele ke amenokwalo ke sonlo ele fe dromo ke hijole ni je woche nyumole ke nuncho Yesu Kristo denle ahanye Paulo sole ha Philippi bile mida mi nyumole shimbe fembe ni mikayo onyeye mida fa epa mo fen ni mipa mi hanye fen le mi ni mikemi she pa fai ye wa nye wa ye sane papa legbe fan ke je krenkren gbile no ke ba shi benele hiwo ni mi ngo mi hie mi fon ene no aka mo ni bo eni chumo papa yenye mi le no e kan heke ashi egbe na ye Yesu Kristo gbile no ejake mi jongo ene yenye fenye hi ejake nye kami twinyo nye ni ye gboklai ke sane papa le hi famo ke eno mi ma fen mi le nye ke mi fele dromo le ni yelo eji wole boni mi ke Yesu Kristo mi nchonle le shio nye fele nyumoji mi da sefonyo ni ene he fa mi pa ake nye sumo la fake ano ni etake no ye ni le kese yo mo fe gbe fan ni nye yo ni hi fe fele ko ni nye fe kron ni hwamoko aka hinye he ke ashi Kristo gbile no ni nye yi mo bonbon ke jale yi bi ni awo ke chon Yesu Kristo no le hanyumu anu nyanke yijie mo Kristo ji wala ni gbelele se na moni shi anye mi nsuma kenye le ake
Sajeni baminole ehasane kpakpala ehwere mom. Ni asan ehami gboklele ejeshifan ye Kaiser asrafo amole minfe kemene hwele fe aten ake Kristo hewo awo mitunle. Ni nyemi meni onu nchole min la aten me babao echomi gboklele no ena hewale ni ameke ekan babao fechuchule minjaje nyumo wie mole ni ameshegbe yi. Meko mele heche kebe hewo ameshio Kristo le. Shi meko mehu kedwomo papa shio. Mene mejo sumo minshio ejake amele ake sane papa le he famole hewo ni mikambi ene. Shi meko mele ameke mingla momo shio Kristo. Ni je krong ni shimo amedwemo jake amate amani hunshi amewomi yemi gbokle la mi. Ne wala meni befe beni fele lakwato na jo anukwale na jo Kristo ken ashiole ni ene hewole mi emishe ni asan mana mishe ejake miliake ene ba achon mi rahremo yenye faipa mo ke Yesu Kristo mumole yeli ke bu amona mi gbekwemo ke mi hie no kamo kekeje ake ihe akagbo ye nokunoko mi shimbo bana afio dale na kan agbene hu ake eka afen awo Kristo hie nyan ye mi gbomotomi ye wala minjo bele minjo ejake ye mi gbefanle Kristo ji wala ni gbelele sena moni shikeji wala ye hello na mi ha mi chuoni ni wo yibile mile emi no ni mako shimi ha ye ni bi Enyɔ na aten mi hwe ni majemi ni mi kai Kristo aya hishi ejake no hia hu shi nye hewole hello mi shi lele he ehia feno ni ake ni mi ngomi hie mi fo ene no hewole mi le ake ma hishi ni mi kenye fe a hishi koni nye he mo kai la hwere ni nya na mi hye ye mi koni nye mi ni ba afri nye ye mi hewo kaji mi kenye bakpe ekonle ateke no ye Kristo Yesu mi no kome kekeji ake nye ba nye jembo ni sa Kristo sane kpakpale koni ka mi ba na nye jo mi kenye be jo manu nye hiake nye damoshi ya mumoko memi ni nye kedwen moko memi mplesa ni kpakpale he moka yili lehi ni nye ka ha he nye loele mi uwa nye hegbeye ye noko mi nye gbeye ni nye shen leji hiye kpata mo ukadi hame shi nyele eji yira ahre mo ukadi hanye ni ene jenyumoden ejake nyele adro nye Kristo hewo je ni nye he no nye ikeke shimo ake nye nano hu ye hewo ni nakanta komele ni nye na ni mi wu ni agbene nye nu ake mi wu lolole no mi nye hiene Yitso Enyɔ Kristo heshiba ke gboje no ewole ka Kristo mi hewale koye ke suomo mi sheje mo koye ka momo na nyobo koye ka musunchonle ka mobonale koyele nye ha mi shela ya obo ake nye mi ndwen no kome nye hie suomo kome susuma kome momo kome nye ka fia noko ke mi ngla momo lo ya ka anu nyanta omo shimo nye ka heshiba dwemo abo anye na ni me ake amefenye nye te mo fe mo aka fo enomi shimo efo na anyo nomi no ni Kristo Yesu hu dwenle no nye dwenga le oni ehie nyumo sumo shebu egbo ni eke nyumo yele ake noko ni sa ake ehie mi pen mo eji efoshi enwochulo su efun eno echogbomo na enife mo gbefan anale ake gbomo eba heshi ne boto ekete egbele mi kete sen mocho no gbele mi tete ene hewo hu ni nyumo wo enogojo ni edro legbe ni tagbe efen gbe no oni me ni yo onwe ke me ni yo shipon le no ke me ni yo shipon le shishin le ate mo fe mo na kucho akranshi ye Yesu gbele mi nilile fe lile agba mi npo ake Yesu Kristo jinu ncho ka wo che nyumo le hienya nye tomo kane ye jele mi me wole nye me ni misumo tamobani nye boto edane je be ni mi kenye yo le keke shimon titrile agbene ni mi benye ngo na ehule nye kagbe ye shemo ka hekpopomo achu anye de nche nye yira ahre mo le hini ejake suomo ni asumojo fe mo ni afejo nyumoji mo ni chu ofen ye nyeme boni le etawo nye fi anye ni fe ni hu
hu wiemo ke na atamo akahimi koni nyehe akahinhwamo ninyefe me krongi nyumo bi ni he bekpako ye yinokodon ni be engleno nemi me ateni nyecho tamokande ye jenenle ni yehie wala wiemo lemi koni echon hwano hami ye Kristo bile no ake nifu ejele efe yaka ni mi de ngbegbomo le hu efe eflo shikeji afosemila ahwoi nye he mokaeli ni ake ha nyumo ake afolele no tetele mi he twijro ni mi kenye fe ana twijro na kan no kenye hu ye na twijro nye ke mi ana twijro Timoteo ke Epafrodito shimi hi kanu ye nu ncho Yesu mi ake echen ni machu Timoteo nyenwo koni kaji minu boni nye yole ni mi hu mi twa anyo mi eja ake mi ba mokoni ke mi hi adwan mokome ni nye hesane dole kron tamole eja ake me le fenle amede ncha ameni amepleo shije Kristo Yesu ni shinyele tena ake ekemi somo hesane kpakwalehe tamobi keche no ewole mi hi ekeno ake amro ni manami sanele nale machule nyenwo shimi ye hi no kama ye nu nchole mi ake mi die nche hu echen ni maba kele Ejwɛ ake ehia ake machu wonye mi Epafrodito ni jimi na anu ni chulo ke mi na anyo tabilo kenye bofo ke mi hia moni ya eson lo hunle nyenwo eja ake hwenye fe ni aka ni nyenu ake ehemi yehe wole hawo eheyelele ni benka gbeleta chinyumo na le mobo ni jele keke shimo mi hu koni mi kaye nkomo mi to nkomo no we wanti tri mi ka oya eli chunlele koni kanye na le konle ninye na mi hye ni mi hu ni kaye nkomo tutu ni wole nyeke mi hye fe ahera la tu ye nu nchole mi ninye bu agbeme ni tamoneke ake me ni sawo eja ake Kristo nu chumo le he wole ebenka gbele kra na ekehe wo shrami kone ba yenye na janke somo mi ye somo ne hi nye somo le he wo Yitso Etɛ anokwa jale na gbele mi nyemi me nyemi ya sha ye nu nchole mi akema manye neke ni no le efe mi ahunto ni ha nye fi ohwehwehwe nye kwa ajogba ye gbe ilahi nye kwa ajogba ye nu chunle fonjin lahi nye kwa ajogba ye gbomoto he ni mflomo le eja ake wo mo wojikete afolele wo me ni woja anyumo ye mumona ni wo hwan wo fon Kristo Yesu no ni wo ke wo hie efon gbomoto ni fe mo no le chebele mi ye noko ye helo gbe fan tete ni mi ke mi hie afo no ka efi omoko ake e noko ni ike hie fon no ye helo gbe fan le mi ye no ni fe no gbeni di pa no le no afomiketia Israel fomo bi ke Benjamin akuchole menyojimi Hebrew krede mi Hebrew ni ye mlale nale Farisi fonyo ni jamo he hendo gbe fanle asafole yiwalojimi ni ye jale ni mlale ta ogbe fanle mi he be hwamoko shikale ni niji se na Mohammed sale ye Kristo hiwole mi bu ama ake shigbe mo anokwale minle mi bu ofen ake shigbe mo ya Yesu Kristo minu nchole enile ni fe ni mfen le hiwo le hewani ni mfen ebomi ni mi bu ame ake tumuno ni koni mana Kristo ni anami ye mi ake ni be mi denche mi jale ni jemlami shimo jale ni chon Kristo no hemoka eli no ni jenyumoden ye hemoka eli na mi yo ni malele Kristo eshitele hiwalele ni mana emane hun leko ni matamole ye egbelele gbefan ake ale no mana ma shegbo hi ashitele hilo foeje ka otile hishe je kamini ne hye no momo alo mihi ka rashi momo shimi mple mihi egbe ni mini ne ahye no bin aboni Yesu Kristo ni ne ehye mi hu mi nole anya mi me mi bu mihi aka mini ne ehye no shino ko mekeke mi fio mi ni ose egbele mi jo mihi ye no shini ni yo hi egbele mo mi pa mi ni mashehi ni mintiu otile ka ahye nyumo chemo ni jenwen ye Yesu Kristo mi le hidro mo no lehi no ewole ye ha wo me abo ni wodra ye momongbe fanle wadwen anakan ni kanoko ye ni nyedwon le krokole
nyumo aje no nko fan achonye chino no wokeba woje nkeba shi heni wo hyene wo ya no wokeno no aba woje anye meme nye fe nye kase ame nye kwa ame ni nyo tamoboni woto onyo kadile mi ka enye shiabo imi nka enye ko nke ya fonui ake mepi eni ba meje ake Kristo semo chole henyelo amena agbeji hie patamo ni ame musuta amoni ji amenyumo ni ame henglemi amenunyam yo shikon no ni ahe amedwon shinwole wo manle nwen eyo heni wokọ irahre lo ni jinu ncho Yesu Kristo le gbekejole le ba chake wo gbomoncho ni hie benyanle koneta mo anunyam gbomoncho le su ye hewale nuchumo na kenyo enwo ni bi fe ewu eshishi hu le nale Yitso Ejwɛ Ahwoi no hewale minyemime ni mismo ni mihwio mimishe kemi kekre nyada mo ashishin na kan ye nunchole mi nyeme ni mismo mikpa evodi afai ni mi nkpa sinti kafai ake amedwen mo afa ekome ye nunchole mi bohu mimba mi na anyuson lo ye anukwalen nyo yo obu aye ne ejaka me fata me he ke place ni papale he ke Clemente hu ke mi na ne meni chule kroko meni amegbe yo wala Wolo le mi le nyemi asha ye nunchole mi nda mi nke ko nyemi asha nyemi njolele nya ha agba me fe ana nunchole benke nyaka hawa ye noko he shimo no fe no mi le nyaka solemo ke fa ipa mo ke shida achi anyeta mo ni le ata ye nunchole he ni nyumo hejole ni fedwem mo fe le abunye twi kenye dwemo ilahi ya Yesu Kristo mi na gbela nyemime ni aboni janukwa ni nisawo ni nija ni heche ni yofel ni ogba papa le fe kejije ngba papa koye kejije mo ko hu yele ina me ahenye dwenga ni hu ne kase ni nyemomi ni nyanu ni nna ya mihele no me no nyefia ni hejole nyumole kenye ahishi shida ya Philippi bi anike ni lai shimi na mi she baba o ye nunchole mi ake agbene nya ha mi no ni nyedwengo le efroke ko nyedwengo he she egbe ni nya na je ake fimo ni efimi he wo mi yo ne eja ake mi le mi kase ake shihle fe shihle ni mi yo mi le mi ashe mi lo hia mi shihle ni mi le poto yeli hu mi he homo ye no fe no ke ni mfe mi to ke homo ni na mako hia yeli inyo ni mfe mi fio ye moni waje o mi le mi kele nya fe jogba akenye ba ye nye bo ami ye mi mane hu le mi le sinye Philippi bi di enje hu nye le ake sani kwakwa shishinje le mi beni mi yin ke je Makedonia le asafo ko be ni ke mi bo na anyo ye hamo ke hemo ngbefa ake janye keke ejake beni mi o Thessalonica le hu ye chushi kome ke shi Enyɔ fe abahamini ni hia mi le jake ni ke ni mitawo shimo minta yibi ni ba ha nye konta la afa shi mina ni fe ni etekeno ni ake ni mini neshe ni nyeke maje Epafrodito ke ba hamile no ne mina no fe no ni mitawo eji maje papa ka fole ke ngomo ni sanyumo hie minyumo le ahanye ni hia anyele fe ye ni fale na ye anunyami ye Kristo Yesu mi si anunyama ha wo che nyumo le ke ashi na no anano le amen na gbe ngamoe nyenga hechelo fe hechelo ye Yesu Kristo mi nye ha mi ye mi meni ke mi yo le mi mbinye hechelo ele fe shititrile meni je kaza wele mi mbinye wonu ncho Yesu Kristo dromole kenye mumole ahishi to ebolo bafo Paulo Wolo ni engma ya ha Philippi bile ina agbene